Ay na nanang, ag-flight akon iti mabiit. Ha, no kasta, maka-abroad kan anak ko? Una nang, aguray kayo. Apay ngay akas na tilangayo. Apay asaan kayo anaragsak. Maka-abroad ako nanang. Agsweldo akon iti dolyar. Ay na, malading itanaklaan, Jana. Ngamin panawan da kami iti anak mo. Ay nananang, awan na pintas amasakbayan ti anak ko no jak umadayo. Nagasatakit di ta maka-abroad akon. Ano saktagbalin akatulong iti abroad, basta dolyar ti sweldo. At daara paap ko iti biyag. Iso ang masapol ng agsakripisyo ak nanang. Kayat ko ti maaddaan iti dakkel abalay. Gumatangak iti nalawa adaga. Gumatangak to iti lugan kanda dumapay. Ala, sapay ko mga rod ta napintas to tigasat mo iti pagilyan a papanam. Kat agan-anad ka kumaichay anak ko, Mapan kamin, Lola. Sumurot kayo kadimat. Saan asumurot ni Lolam? Duwata lang agbiyahe, anak ko. Ne, papanan nyo nga agi na, Jana. Nakasukat kayo, Mike. Papaayaban na kami di best friend ko, nanang. Ne, asino a best friend mo? Ni Elsie, sino kumapay ngay? Jay taga syudad. Nanang. Adi, agbiyahe kayo pa ilamapan ijay. Kat siyempre, unay kayon, Ay, ibati mo di apukok. Mabannog lang nga agbiyahe. ikuyog ko, takayat da makita ijay. Anya? Sige, nanang, mapan kamin. Mapantan mi siya, anak. Wala nang. Mapan kamin, Lola. Ay, umay kayo man padigwan iti si danyo, auntie. Nagparty kami ngamin iti native amanok. Ha? Ay na, nagadumot daytan ka, anakan. Ay na, carry lang. Talo kayo mat ngagsida. Ay na, awan kaduwak ita. Sisyak ita dito'y balay. Napanan nga dagiti agina. Napanday dya syudad. Itayan tigayim na. Umyanda ka no ijay. Ay na, masansan samot ti papanda di syudad. Nabiit da pala nagam-am mo iti da di agayim na. Ang kunamulan, very close dan. Tanasingid da unay iti tunggal maysa. Ay, awan nga rod Umadan ilang arudan ti flight na hanggang pumanasyar pailaan di kasinsin mo. Bayan nyo tagpasya-pasyar pay mat. Ag-relax. Tainton makabrudan ay nasaan na makabulakbul, auntie. Daytoy Jana. Jak ususaran dagiti apadyama. Kukwa mon. Kan dagiti daduma abadok. Naminsan laan na usar dagita. Ha? Kukwak amin dagitoy, Elsie? Wen, best friend. Naimbagla balunam iti abroad. Tapna da pagsukatan. Ay na, nagsaya at kagayam agayam, Elsie. Ay na, no nasaya ati tao kanyak, nasaya atak mo, Jana. Nabiit tapay laan agayam. Ngam napanagnak akong ti kinasayaat mo agayam. Agyaman nak. Kat, adaw usar traveling bag mong agfly? Awan nga ron. Mabitlaan tekan kay ti usar mabag, beshi. Ado ti traveling bag ko. Ay, wan gayam. Ayan di anak mo ngay, napananan. Ay na, adada ijay balkon kan tatang mo. Agkalangayan mat dagiti do, ha? Ay, mayat nga ron no kasta. Tapno mairwam ti anak mo diti balay. Ikatamban na iti uban to'y barbas ko, Misha. Taikang ka iti chocolate no damay kat mo, Agpaiso, lolo? Wen, dusa nga pulo ti may kat mo nga uban, may sasupot at chocolate ti bayad na. O sige, lolo. Kayat ko. Mala, mabit lang ro da, ta alak tay puler, wen. Nanang, ag-flight akon inton bigat. Bantayan nyo ang imbag ti anak ko, ha? Wen, anak. Basta gan anad kamot iti papanam, Di ka agbisbisin ijay. Wen, saan dak a problemaen? Tiket di anak ko ti asikaswen nyo. Agpaw itak to adagos iti kwarta, apaman nga agsweldo ak.
Taigatang yung itigatas kan vitamins ti anak ko, tapno lumukmag. Nanak ko. Laglagi po nyo kumaakanayon dagiti bilin ko ha, nanang. Kayat ko alumukmag ti anak ko, tapno kaslaado ti kankanan na. Kasla anak tibak nang nukas jay. Ngam no nakutong ti anak, ay na, ibagadang awan kankanin na. Iso apalok mo ganyo ti anak ko ha, nanang? Kan igatangan kayon to iti cellphone nyo at touchscreen. Tasurwan nyo ti ag Facebook, ha? Jack mo't amo na kong. Iso nga rod asurwan nyo. Tapno adda pang kontak kada kayo. Tapno ag video call tayon to. Agpasuro kayon to kinimisa. Tauray ubing dayjay. Amo na akalikutan ti cellphone. Misha, apok, mapantay ijay Taintaman kitaan nagitimulak asaba. Tamangan no da natangkenanan. Tebaen ta ipaluum tamanen. Wen lola. Agbalon ta iti danom tamangan numabayagan ta ijay. Dalusak tupay dagitimulak ijay Wen lola. Kan nagbalon ta pay iti merienda ta. Pati kadiin na po'y lola. Saanan ta, agawit tanto no aldaw. Merienda lang, ti balunan ta, apok. Nanang, nasaya at mataam mo yung tag video call. Insuro ni Misha, anak ko. Anya kayo matan, nanang. Api ngay nga ipapainit yun ti anak ko. Ay unay kayo matan. Kasano apo mo daw nga, no ikuy-kuyog yung mat ija uma. Adamat ijay linong ni Misha. Nalinong tayan na. Ay uray pay. Ngumisit lat na no kastang iruruaryo iti balay. Pagtali na idin nyo laang iti unag ti balay. Tapno pumudaw. Taan nga kayat mo ngay. Ikulong ko danak mo akas labalod. Kasano makaliwaksay ngay no kasta. No anyat bilin ko, iso titong palin nyo, nanang. Ay, Kat, anyat binalo nyo ijay meriendayo ngay. tay lining takasabakan kamuti Kan nagbalon kami iti danom. Anyamat daytan. Pinauitan kayo mat iti kwarta. Kastakit ti pakpakan yun dita anak ko. Gumatang kayo kumaa iti soft drinks, kan burger, wenno pizza no iso. Iso nga rod apaw-pawitan kayo. Tapno adda igatang yu iti ado amakan. Tapno lumukmag ti anak ko. Kandi kay man ngamin mapmapan ijay uma. Ay, sayang dagiti mulak. Ano mabaybay Kan masikuranak nga gigyan diti balay. Winangam ni Misha nga rod, maininitan. Ayaban nyo man takasarita. Mabitlaang. Misha, apok, umay ka kano kunan nanang mo. Hello, nanang. Hello, anak ko. Apay ngay akas na titsuram. Nakagulgulo tabuok mo. Kan abot-abot tabadom. Ay, anya mo ti pababado ni lolam kan anak ko. Masitla ang matiabot to'y badok. Sukatam tabadom. Kan agdigdigos kamatla itinal daw, Misha. Numaminsan, nanang. Ngamin, awan matdanom na daduma. Kat, tay lotion mo ngay, us-usaram. Malipli-patak matno daduma, nanang. Nangina day jay lotion tapagpapu daw day jay. Iso nga usaram. Di mo saysayangan ti kwarta. Di ka rumrumar di tabalaya. Agpalukmag ka, kan agpapudaw ka. Di ka agpapainit, taning. Nakangisngisit ka lang arudan. Saka pa'y agpainit. Kahit anya nga rod nga inukasta ti kudil na. Kanangisit ka matanak ko. Kanangisit mo ti amana. Iso nga'y malamot lakada kayo Ay nananang, maator ti kinangisit na. Basta di yu ipapainit. Kandi yu man ipalpalagip ti irresponsable nga amana. Takagurgurak adenggan. Ay, anak ko, pasensya ka. Sige, tani, agdalusak manan. Bye. Ay, anyamot ni nanang. Di na pa'y mataripato ti anak ko. Awan matlat ta nagbaliwan na. Kat agos usar pa yan iti whitening lotion di anak ko. Ipapainit ng tumat ngamin.
Kahit pinawitan na kan, di gayem mo iti dolyar. Awan mo, tatang. Nay, apay ngay. Nagswildon sa amatan. Wen angam, Di na mo't malagip tag subalit iti kinaimbag ngayon paay ko kankwana. Di mo't umawagan. Ay, kasi kanti mangawag kan kwa na. Apay kas talatan. Nakaabroad lang, nakalipatan. Madya. Rumbang asuruan na ti agbayad iti utang na anaimbag anakam ken ka. Hello, Jana, Beshi. Kumusta? Kastoy, nasaya at matlat na LC Beshi. Ay narigat ti trabaho ditoy. Ngam ikarkarigata. Wala, rumbang laang, Beshi. Ag-vitamins ka, ha? Tapno napiksa ka na yun. Wen Beshi. Kat, kumusta? Nagsweldo kan? Wen Beshi. Pinawitak mo ni nanang ko. Ay, no kasta. Ipaw-paw mo amin iti inam ti sweldom? Ay katun ah. Ay, kat na saya, ta, Beshi. Ay, wen gayam. Kumusta nga dagiti badong nga intad ko? Us-usar madlaan? Wen a Beshi. Ay thank you man na. Awan anyaman na. Di traveling bag nga intad ko. Inusar mo? Wen Beshi. Okay nga ron. Kukuam dagitan, taintad ko kat nga ron. No dagiti daduma kat agkit daw ta iti supapak ti na itultulong da. Saan kanyak? Saan ko nga ugali tagkit daw iti sukat na? Angam na ikandak nga uray jak mo't dumaw dawat. Ay kat, awatak latata. Narigat mo tapagkadkadan ti grasya ako nada. Beshi. Ha? Ay ikwa. O sige Beshi. Ingkay tumangan itirwar kinitatang mo. Taikan kayo iti pagkaan nyo. Ay, ala, kababain mo't, Beshi. Ay na Beshi, di ka agbabain. Tanagsaya at kakanyak idi addaak pa di ta Pilipinas. Iso asubalitak mo't dagiti kinaimbag mo kanyak idi. Ay, kat, thank you, Beshi. Ay, wan, abay, ipaw-pawit mo ka di amin asweldo miti inam? Saan Beshi? Ngam dakdakkel ti ipawpawit ko, ngam ti mabatbati kanya. Ay, kat, naimbag ano maipay amin ni nanang mo akasapulan ti anak mo, Beshi. Day tangarod ka. Isulat tamo ti tsura di anak ko. Namurmursen latamot. Kanakot tong lata. Di mat ngamin ipamay sa ti inak nga asikaswan ti anak ko. Ikuy-kuyog na paikit di ijay uma. Ha? Ay, no kayat mo, siyak timang taripato iti anak mo, Beshi. Ha? No diti balay ti ayan na ay, mataripato anaimbag. Kan pumodaw. Ikwa. Saan nga ta nakababain kan ka, Beshi? Pagbainam ko ma, katagayim tamat. Nalablabos tapay nga magkabsat. Kayat ko tapno maasikaso anaimbag ti anak ko. O sige nga ron. Ala akong dito ti anak mo. Dua kami iti ama kamang taripato kan kuana. Sige man nga rod, Beshi. Tasi kalaangan ti pangipaw itak iti kwarta. Naimbag nga oras yun na. Siyak ni Elsie. Gayem ni Jana nga anak yu. Naibaga namat siguro di maipapan iti apo ko yu. Alaan min iti pudermit kasta ti bilin di gayem ko. Binaunak ditoy. Ay na, diyak kumakayat balasang ko. Diyak kayat amaya dayo ti apo ko kanyak. Madimot tirik na kamang niya dayo iti apo ko yu kada kayo ngam. Bilin mo't ngamin di kayam ko. Awan maaramidak nana. Kan nagsarita kayo mat kanon, maipapan iti dayta. Uwan na ngam. Ay, diyak ko mga rod kayat nga magpilit mo't dya anak ko. Ay, uwan nga rod Diyak mo't kayat apaayan ti kayam ko nana. Hala, nukas na ti kayat na. Makaambong nga rod. Basta diyo ko mabaybayan ti apo ko ka. Kailiw kong tulakit di. Kan may kawa kiti husto. Oy, Misha, irwam mo ti bagim diti balay, ha? Nana. Apay nga kaslasan ka na ragsak mi siya. Di ka glidliday basang. Tanapintas ti biyag mo ditaw.
Maasikaso ka dito'y anaimbag. Ni Lola, awan kadwa na ijay balay. Bye-bye tay naktusukunan. Tapag na udan mi matan dito balay, ha? Ha? Agpaiso nana? Wan. Kaano ngay? Intun umay abulan siguro. Basta saan pa'y nga ita. Mala, umay kami siya, tada papananta. Ipasyar ka man, tapno mayawawan mo, ti kinaliday mo, nanay. Nala, ipasyar yun ni Misha, tatang. Kunayong agpasyar tayo, lolo. Ngam, apay ngay adito'y silid yung matimayan tayo. Awon, tagay ayam ta dito'y misya. Mabit lang tairwar ko, dagiti ginatang ko nga ayam mawan. Ha? Sige, lolo. Inton maminsanon ngagpasyar tawan. Wen, lolo? Ay na, nakakaasi kayo met auntie. Kailiw yun di apo ko yun niya. Wen nga rod ka, anakan. Ay na, tiyak kumakayat amaya tayo kanyak. Ngamuna yan, tadinak man laing pagang matanak ko. Mas daawak mo't iti anak yu Apay nga ngayon talak na ti anak na iti saan na akab-kabagyan. Wen nga rod, tiyak makaturturog amang pampanunot iti apokok. Madanagan ak. Amangan na niya ti mapasamag kalkuanay jay. Sa bagay, nasingput sa mo di gayem na nangital ka na iti apo ko yu, auntie. Uray pay, basta madanagan aklata. Dan sa bali tiriknak, sa nakakampante. Inyadayo na tapo ko kiti puder ko. Ala husto auntie. Di kayo inagladladingi, tapno saan kayo ma-stress. Agkararag kayo kitdi. Ikararag yu asapay la kuma, tawan ti daka sa mapasamag iti apo ko yu Oh, aping imawag kayo, nanang. Kaili ko ni Misha. Pagawidam ko man dito'y balay, anak. Saan? Agnaeden ijay balay tigayam ko. Naimbag ijay, tama asikaso anaimbag. Bareng lumukmag kan pumudaw ijay. Ang saan mo unay nga mamudag at tao. Ay nananang am-amukon ni Elsie agayim ko. Nasingpot day jay. Di man pagatapan iti dakas tigayim ko. Ah, Maikawa kayo laang, iso akas ti bagbagayo. Ngam inton agbaybayag, mairwam kayon tumat laang. Basol yumat laang no apay nga inya dayok ti anak ko kada kayo. Baybayan yumat ngamin. Di yu pa'y sukatan iti husto. Ikoy-kuyog yukit din ija uma. Kasano apo mo daw ngay. Sige, tani. Ado pa'y ti aramidak. Bye. No kasta, saan na kayo napaupawitan iti kwarta, di anak yu, auntie? ay, saanan, barok. Hanggang okay lang. Awan problema kanyak. Tadamo dagiti mula ka pangala iti kanek. Kontento ak ditan. Adamulak asaba. Kamute. Adamot irikaw. Kanadupay anat nateng amula ka pangala iti sidag. Adamot taraken ko amanok. Mangpartiak no makasidsidak iti karnit manok. Ay, sa bagay matkidi. Ang dagiti nga igatang iti sabon, mantika, asin, sugar, milk, kasjay. Sana problema da ita. Ado ti mulak anateng. Mangilako ak atap na daigatang ko iti kakasta. Ay na, nakasingsingpet kayo, auntie. Ay na, no dagiti ladad dumakain na dita. No saan nga ikan dagiti anak da iti kwarta. Ay, agreklamo da. Agpasugnod da. Angamda kayo kit, wes! Okay lang. Maawatak tirigat ti anak kong agtrabaho ija abroad. Iso ajak puwersaan amang ten iti kwarta kanyak. No ikanak, salamat. Ngam no saan, awan anyaman na. Anak kulat ta dayjay. Nga uray inya dayo na ti apo ko kanyak. Patpat kaklat ta ida iti apo ko, barok.
Ala, ang sangit kay manananti. Ay na, sorry Tilang tumadamdamaga. Pasensya kayo. Ala, umay kayo mangki. Di ta inta iji store. Inta merienda. Ilibre kay man. Tapno mayaw awan ti dudukot yun. Nasaya at dakan, Ilsay. Nairwar maun, timpawit jiga yemaw. Wen tatang, Manungay. 20,000. Uy, nawadwad mo ta. Manungay ti para kanya. Daytoy, 5,000. Ay, Igatang ko ngamin itibado kan gatas ni Misha ti daduma. Tapno awan makun ko na di inana. agyapan na ka. Ay, damang kwarta ko. Misha, yan mo. Agsukat ka tarumwarta. Inta gumatang itinapinta sa badom. Auntie Elsie. Oh, abakas na tilangam. Kasla mabutbutang ka. Ada siguro binuya na akabut-butang Yawid na ko ni Jay balay mi auntie. Ay, sana mabalin. No isabli ka kanilolam, di na kung pauitan ni nanang mo. Diyak kayatin dito auntie. Apay aya, nasingpat kami mat kanitatangkukan ka. Ay, sos, adalaki di binuya na nakabutbutang. Alam, mabit lang tayo. Ay, huwag ni Misha nakaw. Ay, umay ka na po, Juan. Mapantay di sila, tayo kang kay ti chocolate. Manjak! Misha, saan kumanatang kan tulong, Juan? Ala, umay kan. Ala, sumurot kan ka ni Lolo, Misha. Di mo liplipatan timpagakan ka, Misha. Nuagi pulong ka, dakas ka kanya. Kanadadakas ang mapasama kadananang kanlulam. Lolo, Di ka gipulpulong itar aramidakan ka. Juan, Lolo. Ala, urnusam tabagim. Tarumwar kayaw. Kanyan tem ka Ilsay. Ala, mangpili ka niti kayat maabado, Misha. Gatangan ta amin na kayat mo. Uy, Misha, anyat mapaspasamakan ka. Apay akas lang maikulkulang ka. Misha. Auntie, mabutang ako ni Jay Balayo. Diyak kayatin ti agawid di Jay. Diyak kayat araramidan ni Lolo kanyak. Ha? Araramidan na nga? Saksaklutan na. Kalpasan na. Ikikis na ti bibig ko. Kanigigaman na ti barokong ko. Ay. Anya pa'y tinaramid na. Kasta lang. Igigaman na lang. Amjak kaya tanti. Kwa. Ay, Misha. Di mo ipagbaga iti sabali day ta. Di mo ikan iti kay papananday jay. Gagangay na talulom kat nga rod. Nalala, agpili ka kit din iti badom. Mapantay iti day banda. Sumurot ka kanya ka? Diyak kaya tantang gawin di Jay Balayda. Lord, tulungan na ko ma. Anya tara may daktap na makaawit ako ni Jay lugar mi. Nilulak ti kayat ko ang makadua. Sir Police, tulungan na ko ma. Mapukpukawak. Anya tinagan mo? Misha, sir. Taga ano ka, basa? Tagay di lugar da lolak. Kayat ko ti agawit ti Jay. Ngamdya ka mo ti pagluganak. Kanawan kwartak. Lola! Ay na po kaya. Agyaman ta nagawid kan. Ay na, kailiw ka una yun. Imbak ka tayong tulod Jay Police. Nagsingpat ni Sir Police, Lola. Wan nga rod. Ay nagyaman tayo ti Diyos tapatsak na inaramat na dayjay anang itulod kan ka. Tapno makaawit ka. Lola, tsak kaya tintag subliti dayjay a lugar. Itatanam mo amon tinapasama kita anak mo. Anyat makunam dyan ah. Dagiti awanan bain. Dandanigayam na isagmak ti anak ko iti poderta. Basol mo na ito'y dyan ah.
Inya dayong ngamin ti anak mo kanyak. Pakawanin ako mananang. Misya anak ko. Pakawanin ako ma. Patpatgan ka unay. Didak kami ni tita diti sa bali, ananang. Dituya kayan ni Lola. Wanan ako. Promise. Sorry. Basol ko anak ko. Ay, ti pagyamanan tayo iti Diyos. Saan ang nagbaligi day jala kay anang gundaway iti anak mo? Wan. Ngam sumbatan na natati inaramid na iti anak ko. Nanang. Elsay, kasano day tuyan? Tiliwundak mo dagiti pulisan. Ha? Apay tatang. Gapo iti inaramid ko kan ni Misha. Apay ngamin nga naramid yu ti kasjay. Basol yu matlaang ha. Tulungan nak. Diyak kaya ti mapalaod. Awan maramidak tatang. Sapay awan ko kwarta kita. Hello, Jana. Sorry Pasensya ka, no jak nabantayan na naimbag ta anak mo. Nagtalaga kan ka, Elsie. Ngam gapoy ti kasjay ana pagtangti anak ko. Napukawan anamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Nang runa iti arsab ng amam. Jana, kasta unay asangit ti amak. Agit-kit daw iti pamakawan. Diyo ko man idarum. Ibagam iti inam ta isanod nan ti darum kontra iti amak. Ladingit. Ngam naskan nga ikaro na tinagbasolan na. Awanan ba inti amam, Elsie? Jana. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Agpakpakaasi akan ka ipagdona. Kasapulan nga agtrabaho akiti lugar da kasinsin ko. Tala anak ngaglako iji pwesto da. Dakdakal ka nung amin ti sweldok ijay. Ngam ti sweldok dito nga agkat katulong. Kat, anya ita, Celia? Ako, awan ngamin pangibatsak kadananang kantatang ipag. Sikala ang tiyam mo kapangital ka kadakwada. Tanatay mo't tanday di kabsat ko nga asawam. Andiyak ngamin kaya tapanawan idang awan kadwada ipag. Tadatay tiyempo asumro ti kabaw da no taduma. Anya? Iso ano mabalin? Makipagnadapay lang kan ka. No, kailangan ipag. Sige. Sa anak mo't anaimot kat. Managtulong ak. Iso sige. Awatak ida dito'y balay. Agyaman na kipagdona. Kat, kaano ka nga rod nga agpasyudad? Inton bigatan ipagdona. Saan aga puta pinagnaad kayon dito'y balay? Kat agbyag kayo matan akasladon kandon niya. Agtrabaho kayo. Takabailan nyo pa'y tagtrabaho. Saan aga puta bakit kan lakay kayon? Kat mangan maturuglat aramidan yon. Doon na. Aglaba, agluto kan agdalos kayo dito'y balay. Nawatan nyo? Wan, dona. Doon na. Ala, ingkay maturugan. Ha? Ay, nagsapa pa ilang. Paturugan na tayo. Mala, mapantan iti silid talakay. Nuan niya tibilin ti manugang ta. Masapul ngagtong palta. Tapno saan nga agungot. Ay, maturog tayo bakit? Tagtuglo pa ko. Agkararag tapay met nga umuna alakay. San taliwayan tagkararag. Sige nga ron. Agkidim ako. Tagkararag ka. Hoy, anya pa'y lagkukuhain nyo dito sila Joanna. Da kayo abakit kan lakay. Ha? Idapon yun ti silaw dito sila Jo. Mangirarit kayo iti kuryente. Wan, dona! Ay, ala, hindi pa yung tanti silaw bakit? Sa tanto agkararag. Kumusta ka dito, Insan Celia? Nasaya at matinsan. Adulat na ti customer nga gatang kadagiti lako tayo. Uy, Insan, iso nga ganos ka ha?
Nalakang amin dagiti lako tayo apasalubong. Iso nga ado ti gumatang. Wen nga ron insan. Ala, agan anos ka. Tan layunak ti sweldom, insan. Hello, Celia. Hello, ipagdona. Impabulod ti kasinsin ko ti cellphone na. Iso nakaawagak. Kat, nagsweldo kan? Wen ipag. Ipauit mo na tani, kasapulan mo't dananang kantatang ti kwarta. Taado ti paggastusan da. Ay, o sige. Iso nga'y mawagak ti pawit kong ti sweldo. Sige nga rod, tani, gumatangak iti vitamina kan agas da. Ipa-check up ko ida, tani, aguyak da. O sige, ipag. Ay, ano sampay lang dananang kantatang Sa anak pa ngamin makaawit ta makumikumak. Wen, di ka madanagan. Diyak baybayan ida. Agyaman nakipag. O sige nga rodan, ipauit mo ti kwarta, tapno maipa-check up ko idan. O anya, nakasagana kayon? Nakarubot kayon, nanang, tatang? Wendo na. Alaan yun adagitay ilako yu aturon kan suman. At dapay tay inlutok alumpia. O, di yu liplipatan jay suka Ay, paglakwal mingay, doon na. San may kabisado dito sa syudad? Ang mga mapukaw kami. Ay na, laklakayan kan bakbakatan kayon. Mapukaw kayo pa ilaang. Alakit din, mapan kayon. Tapno mailako yu amin jay isursur yu amirienda. Kan siguraduan nyo amalako yu amin, Tano saan? Nasaysaya at laapumanaw kayon dito'y balay ko. Kas jay gayam ti ugali day jay amanugang talakay. Nauyong mo't kayam. Mga roda. Kaslan na kasing pamay ti di si bibiyag pa itanak ta. Nukas jay nga agpasyar day iji probinsya. Wen nga road. Saan mo tunay matagtagari ide? Daldalira mo gayam. Mga roda. Ungat pa nga ungat. Ay, santa ka nung agaw awit ije balay na. No sana maibustila ko ta. Nalakalat si solusyon day tabakay. Ne, apay, adam mo mapangilakwan taya. Kawan. Kanin ta amin na. Tapno may busang bakit. Ay, naisos. Ad-adan nga agunget, ano ka nanta amin? Binilang na tila ko ta. Ay, huwag nga ruda. Mala, nituloy ta karudin dagla ako. Uray ta, nakainanatan. Bakit? Nalako yu amin alako yu. Adadwa lumpia na bati do na. Nangibati kayo pa ilaang mat. Mala, kukwayon ti do anabati. Sagay sa kayon, taiso ti tangdan nyo anaglako. Ha? Ala, ingkay agpalasan, taada aramidan nyo. Tulungan dak nga agluto iti ilako yumanan, inton bigat. Hoy, nanang, tatang, agriin kayon, aldawan. Agladaw-ladaw kayo maturog. Sa ida, nagrigat kayo amariing. Bumangon kayon, taingkay aglakon. Ay, lakay. Bumangon kan. Nagsapa pa ilang maramdama mo basit Didak pagpungtutan na Ha? Kasano ang maipaibos yu dagiti lako yu? No agpatay-patay kayo man. Ala, ingkay agkapen, tarumwar kayon. Darasin nyo! Hello, ipagdona. Kumusta kayon? Kumusta dananang kantatang? Hello, Ipag. Nasayaat kami, mat. Mabali na kasaritak dananang kantatang, ipag. Ay ikwa, nakaturog dan, Celia. Ni, nagsapamatan? Wen, tapat paturugak ida iti masapa. Tama iparit ti agpuyat kadakwada. Ay, agan anus ka ipag Wen, saan ang problema dita? Kan? Kaano nga ang sweldo ka? Inton umay alawas ipag. Kasaritam ti amom, tano mabalin. I-advance ng ti sweldom. Tani, awan itatang ko iti agas dananang kantatang.
Sapay nagningi na dagiti agas ken vitamina da. Ha? Regular nga mi nga ipa-check up ko ida. Sige nga rod ipag. Kasaritak to ti kasinsin ko. O sige, tani adape aramidak. Teksan nakto no na ipauit mo ti kwarta, ha? Bye! Bye, ipag. Ay sus, nasip ngutin. Ngumapay adi kay pay laagawid, kakabsat. Masapol nga minamay pa ibus mi lako mi kabsat. Ay, way kapsat. Ungtan na kami, di manugang may no saan mi amalako ng ito. Ay na, kakaasim ti pampamayan ni doon na kada kayo. Bakit kan lakay kayon? Ngam paglakwon na kayo pay laeng mo't. Ha? Mangmangag ko ti panangungungot na kada kayo. Tapasaray lumabas sak ije balayo. Saan mi balay day jay? Balay ti manugang me. Balayo kabsat. Ta ijay nga rod ti ayan nyo. Ken maysa, balay da iti day di asawa ng anak yu day jay. Ala kapsat. Mapan kami. Ta, ipaibus mi pa ito lako may. At dapat basit anabate. Gatagak amin ng kabsat. Tapdo makaawid kayaon. Ay na. Ay, agyaman kami, kabsat. Sige, gulpiyam nga rodan. Nasaya at tanalako yu amin alako yu. Ala, ingkay agluton, tadyak pa'y nakaluto. Agluto ti maysa, agsakdo mat ti maysa. Tanaibos ti danom. Awan danom asim mangpat. Agsakdo kayo ijeruar, tadda karga ti drum ijay. Sige, agluto kan ba ka saktiagsak do? Sige nga rod, lakay. Hello, Ipagdona. Kumusta kayon? Hello, Celia. Okay kami, Mat. Si Kangay, kumusta kan? Nasaya at matlata, Ipag. Dananang kang tatangay. Kumusta damutan? Ay na, kaili ko ida makasaritan. Ay na, kasaritam ko maidaang ni nakaturog damatan. Anya? Ni, nalabos lang nga alas 6. Nakaturog dan. Wan, tamasapsapa damat maturog ipag. Anya? Awan tirumbang apagdanagam kadakwada. Tanasalun at da. Napigsada pa'y ipag. Aywan, kaano nga agpuit ka iti kwarta? Igatanga ko maitibado dananang kantatang. Tani, puro daan ng dagitibado da. May sa tipang pasyar da abado da. Ipasyar ko kumayda inton bigat. Kwa. O sige, taipawit ko ti sweldo kinton bigat, Ipag. O sige ipag, sa paong nga ipawit na, tarumar kami. Ipasyar ko ida, tapno saan da maboring dito balay. O sige, Ipag. Okay nga Rod, bye! Bye! Apay akas, Chay. Basta umawag ka ni Ipagdona. Kwarta ka na yun ti bagbagana. Di pa agdamag no kumusta mo ti trabahok dito eh. Kasla jackpot siya nakastoy nga oras ti pan naturog dananang kantatang. Maladla daw mo tamat maturog idi dananang kantatang. Pasaray alas 11 wano alas 12 iti rabi sa danto makaturog. Iso kasla imposible ti ibagbaga ni Ipagdona kanyak. Anya nga agpasyar nga ibagbagam mat alakay? Ay, langag kumot hindi nakasarita ka iti cellphone. Di anak minsa tinakasaritam. Kunam nga ipasyar na kami. Ay natuling kayong aminan. Saan nyo amaaw-awatan ti saritaan? Adda aya imbagak ket awan mat. Adda nga raw. Dua alapayag ko tinakangag. Ay, adula amin nga ibagbagam mat alaklakayan. Ingka ket tulungan nun ni nanang nga agluto. Tani, mabisina kon. Dagday ka dilang ti may luto asidan, Rona. Wan, para kanyak laang. Ni, Sardinas ti sidaan nyo.
Kasi daag day ta karne nga adobo nyo. Bawal ti karne kada kayo, iso a sardinas ti sidaan nyo. Mabalin ata sagpaminsamait. Ay, napurga kami dito sardinas dito. Doon na, manipod. Imay kami dito sardinas malatan. Kasta ti paspasinam kada kami. Apay, agreklamo ka? Sardinas. Di ka kit agyaman tadalat ta sidaan. Kay saawan apulos. Apay, kayat mo ti agdildil iti asin? Kahit mabalin lata, ano awan masida. Nagaduman ni masida ijerep. Adupay ikan ijay. Ay, di yu pakibiyangan dagijay. Tasidaan dagi ti bisitak dagijay. Bisitam nga agsugsugal dito balay mo. Minalam nga daw may agsugal dito balay mo doon na. Awan bibiyang mo nga uray minalam nga agsusugal kami dito'y balay ko. Tabalay ko daytoy. Anyamatan, nakawarwara dito'y balay. Di yu pa'y amot agisimpamat. Ay na, pasensyakan doon na. Takunak ngamin no, dapay ladagiti kakadwam magsusugal. Iso ajak perim mo riti silid me. Agdalos kayo. Ayabam ni tatang, tagdalos kayo. Awan pa'y amuyo at trabaho. No makikabkabalay kayo, suruan nyo ti agidalimanak dito'y balay. Tadyak kayat tinawara. Ala, agawaan nyo ti agdalos, tanapudot ti ulok. Naabakak iti sugal. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kada kayo. Ha? Agpaiso, ana? Pautangan na? Wen, manuti ka sa pulam. Ibagam, naitid ko, uray mano. Uray dakkel agatan? Wen, sana problema dayta. Mano. Kwa? Nungay 50,000. Day talaga yam. Oh, wen, ikan ka. Basta utang mo ha, bayadam. Uray inuta mabayadan. Basta mabayadam. Sige man nga, Ruth. Pautangan na. Sana bale, taada sweldo ni ipag ko apagbayad ko iti binulan. Hulugak iti binulan. Wen, awan problema iti dayta. Sige, agawid ka lang, kasinsin. Damat tentay kasi nublat mo ng agla ko. Ay na, agyaman na kinsan. Kailiw ko nga may nandanan ng kantatang. Sige, insan. Tani, di ka pinagaw-awid apulos. Manipod imay ka dito. Wan nga ron insan. Pakumusta ang tulat tanda antikin ang kala. Wan insan. Ay, narabyan tama nun lakay. Di pa'y mo't na ibustila ko ta. Huwag nga ron maung tan tamanan. Ala, agawaan tati magnatab dumakalako ta. Toran! Maranak yo! Gumadang kayo! Maranak yo! Lakay, ada nagsarda nga pampasahero, ajep. Adutag di saag. Ay, sabten tayo tatalakwan tayo tituron, lakay. Ay, Umaytan! sige, bakit? Taron! Barbecue! Bananak yun ko na ma. Ay, huwag kayam. Barbecue! Maranak yo! Ay, Bananak yun! Toran! Gumatang kayo! Nanang! Tatang! ha? Ha? Silang anak na mga... Silya anak ka! Ay na! Ay! Api nga da kayo dito eh! Rabingin! Yan! Apay kita ka lang gagawin na nakaw. Kailo na kao na yan. Ay, anak ko yan. Ay na! Kailiw kayo matan tatang! Nanang! Anya ti imat yung ay! Toron kan bananak yaw! Ilakla ko may! No, saan mi amalako ka agungan ni do na nga ipag mo? Anya? Wala na ko. Yung mabla ko matikinahuyong na ka na kami. Kaya't hindi pumanaw dito. Gumawa na mo may paparami. Ito na yung pagtaragawin ka. Unay matanti kastala nga yung. Kimutong kayo pa yan. Kasanogan basta mati pakpakan ni Dona ka na kami.
Nauyong na siya doon. Pag-overtime man na kami pa, ngaglakaw. Anya. Tsak na yung pagarup amaramid ni ipagdo na tikasta kada kayo. Yawid kunda na ng kantatang ko ipag. Kat agyaman na kiti panagnaadda dito balayo. Ni, apay ngay ayawid mo ida, ipag. Nasaya at matikas sa saad da dito. Ay, saanan. Yawid ko idan ipag. Ngamin, marigatan daw na yan iti trabaho dito eh. Apay, nagipulong dakan ka? Ay naipag, saan ka basta mamati kadakwada? Tamo mat nga agkabaw da no daduma. Tila ibagbagada. Saan lang nga iso dati nakaamwa kitir aramidem kadakwada ipag. Pati ti kaaruba yun dito eh. Imbaga dati amin kanyak. Iso ayawid ko idan. Kat agyaman akmanan. Sige, yawid mo, no yawid mo. Kay kayat ko ket dia, tapno awanan ti mangirarit dito'y balay. No anyaman timpulpulong dakan ka, awan kinapudno na. Basta nadalos ti konsensyak, period. Ang singira kondo na. Ay, kasanungatan, awan mo't maiteden ti ipag ko asweldo na kanya. Tapi manaw dan kadagiti dadakkel na. Noan niya titulangan, tungpalan ta ko Madonna. Awan talaga, iso sorry. Sige, nawan may bayad mo, ikarom nga ron. Tumulong ka ngaglako iti lako. Sige, mabalin, tapno makabayad akan ka. Okay nga ron. Sumurot ka kanyak, tada papananta. Ay na, kabut-butang samot da ito ang trabaho. Kunak noan niya ti ipalakong kanyak. Kasto'y matgayam, may parit nga agas. Dahil ito'y tibimak na Dona. Iso ano kaya't mo, tibumak ng adagos, sumurot ka kanyak. Wan, iso nga rod naglako ako. Mayat gayam sika. Ay, Desor! Ingat kayo sa kitimayo! Ana, polis! Oh, nalpas na ang Dona. Agsubli ka man na ni Jay syudad daya, anak ka? Sana nanang. Inawaga kong tiinsan ko. Imbaga ka dya ko nagsubli ijay. Ay, di awanan trabaho. Hada si ti Diyos tatang. Amo ka di na tayo baybayan. Kat ipaay na amin nakasapulan tayo. Tatang, nanang, agrubot kayo. Intay sa rungkaran ni ipagdunay di pagbaludan. Pagbaludan? Apay, nakabalod. Winanang, natiliwan ng aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Hey, apepela sa rungkaran tayo. Kitlang hindi ka sa kamay. Adda ka no napatid nga ibagana, tatang. Imawag nga min di kaaruba na anang sarungkar kan kwa na iji pagbaludan. Kat imbilin na kano amapan tayo ijay. Agyaman naktay may kayo, nanang. Tatang, ipagsilya. Wen ipag, taimbilin mo kanong matiyo umay mi. Pagbababawiyak ti sinara ko at trabaho, ipag. Ngam naladawon ti amin. Nakabalod ako. Kaya't ko dagkit daw iti pamakawan kada kayo, ipag. Nangro na kadananang kantatang. Ay, Dona. Pakawanan da ko, ma. Gapo iti panang tagtagabok, hindi kada kayo. Dakal tinagbasulak kada kayo. Nalabit. Dusam daytan. Gapoy ti kinaulpit mo ka na kami. Balasan ko. Awang gamin madingar aramidin mikin kailay. Napayan ako uyong ka. Pakawanan da ko, ma, tatang. Ala, mapakawandakan.
Kanya nga'y ket manugang da kalata, nga uray na tayo ti anak ming asawa. Agyaman at tatang. Kat agnaad kayo kumalatay ijay balay. Da kayon ti agnaad ijay. Naawanan ti agnaad ijay. Iso apag naad anyon da ijay. Kan mabalin nyo ti aglako-lako iti sangwanan ti balay. Taado ti aglabas at tao ijay. Anyat makunayo, nanang. Tatang. Ay, good. Wala. Kaya't kuano siya. Tabalay mo't day di kabsat mo day di abalay. Wala nang isong agnaad kayon ijay. Diyo ko mapampanawan. Kat agyamanak no mapakawandak iti nagbasulak kada kayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naimbag mo ta nagawid kan Lili. Umasidag ka man kanya. Diyak kaya ti mabaw, tatang. Talaga natangkan ti ulom. Tatang. Anya ti inaramid mo iya pagadalan, ha? Mangibabayin ka talaga. Anyat mapaspasamak dito eh. Mapan ka kalo iya pagadalan ton bigat. Nasalaw ko ni Ma'am Olivia iya dalan ni tay. Adda ka no pagsasaritaan nyo. Ang mga nodamanan kalukwan nga naramid mo, Lili. Talaga ulwul day tang anak mo. Sakit ti ulo la ka na yun ti ipapay na. Di ka man matagsawi ti kasta. Tauray si kakat sakit ti ulo matla ti papay mo kanyak, guryo. Saan man met atila pangiturturo nga mi ti saritaan, Petra. Basta si ti mapaninton bigat. Kababain ti sumango ka dagiti maestra. Wen, di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Siyak mata ka na yun. At daya uray na minsan na nakimiting kay di pagadalan. Agpudno ka man kanyak, Lili. Anya man ang ti kalukwan ngay naramid mo. Ape-apapaya banda kami man na ni di pagadalan nyo. Nanang, ibagam ahatap na amok. Ikwa, adda tinakaw ko ijay school kantin amakan, nanang. Aniya, unay kamutan. Sana ya kanayo na palagipan ka. Adakas tagtakaw. Uray mamirmiraot tayo laang saan tayong agtakaw tamadi. Sorry, nanang. Naibos nga min titangdan ko ang naglaba. Awan mo't nga min ititad yung nga allowance ko. Nukas di nga agmerienda dagiti kay eskwelaak. Syaklaang tawan merienda na. Ha! Sorry no inaramid ko tikas jay, nanang. Mabisbisinak ngamin na talaga. Sa dino tinagkapwa manak ko. Ay, ije pagadalan, nanang. Apay, nagmeeting kayo manan aya. Kano laang idinaudi ang nagmeeting kayo? Pinayabandak tadamanan kalukwan ngay narami dyapo ko yo. Anya, Nagtakaw dyapo ko yo ije school kantinda. anya. Apay, di yu inikan iti pagmerienda na aya. Ay, uray kayat ko nga ikan. Awan mo tapulos kwartami. Nailumlum kamin iti utang. May sala ti anak yo. Ngam di yu pa'y mat maitid dagiti kasapulan na. Bagbagaam ngamin di asawam ta isardeng nantipisyo na. At day gatang na iti arak, ngam awan ipabalon na iti anak na iti pagadalan. Awan bibiyang ni Goryo iti panagadal ti anak mi, nanang. Kasanungay dayta. Iso ang mapilitan nga agtakaw di anak yu tadi yu mat maitid dagiti kasapulan na. Agtinulong kayo nga agasawa para iti masapsapul ti anak yu. Nakailad ka itay pimanawak. Itata nakaawid ako, nakailad ka latta. Di ka man naariwawa, Petra. Tamadama ti panaginanak. Tanya ko mati pakabanugam. Kawam matan ti garden nga si kaswam. Kandi mo mat kaya ti makipurdiya. Di mo pa'y mapanunot mo ti anak mo. Iso amaramid ng tagtakaw, ta di mo mat ipay ti kasapulan na. No, sino mo ti malalaan dahit ang anak mo, ha? Nabisyo ak. Ngam sa anak nagtatakaw? Siga, ang mga nagtatakaw ka, idi ubing ka. Saan mata? Gapoy ti aramid mo. Iso akas jay ti anak ta. Payasak ti pabasulam.
ket jak met insuro nga agtakaw di anak ta. Di mo pa ngamin may kaniti kwartana. Adda pagbisyom, ngam awan maitad mo itanak ta. Nagturpos ni Lili iti elementarya. Ibagam da saan nga agtuloy iti high school. Awan mo lang kwarta nga ramaten na. Makipurdi agad di, tapno makatulong mo. Awan mo't nila kay mo, Petra. Graduation ti anak yo. Ngam saan nga imay? Di na kaya ti umay nanang. Kababain ka no. Anya ko matipagbainan na. Di na kaya't amakita ti panagturpos ti anak na. Sapay adda medal ni Lili. Diya kamuay ti dayja tao nanang. Ay, anyan. Sapay ag high schoolen ti apo ko. Saan ka nun nga agtuloy iti high school ni Lili? Kasta manon ti imbaga di irresponsable nga asawam. Wan nga ron Awan ka no kwarta nga aramaten ng agiskwela. Ay, unay meten ti kasta pa nagpampanunot ti asawa manak ko. Agpada kayo asaan ang nakaturpos iti panagadal na. Amuyo ti rigat ti awan natalgad at trabaho na. Sa ita, di yu pagadalan ti anak yaw. Diyay manugang yu Iso tinang ibagay iti dayta nanang. Kumusta kayo, nanang? Pasensya kayo no italaasin na rungkaran kayo. Nagrigat ba't ni aglangan iti pagtrab-trabaho ay katwan anak ko. Kasta talaga ti trabaho. Nagturpos gaya mo ni kaanakan Lili iti elementary Wen, ngam saan ka nun nga agtuloy iti high school. Awan ka no kwarta da manong mo. Na, agmay-may sala ni Lili nga anak da. Ngam di da pa'y mapagadal. Kasano kat kurang da iti diskarte. Iso ama ilumlum da iti utang. Na ilumlum da lang aruden iti utang. Nabisyo pa'y ni Goryo. Kasaritak tuman ni Manang Petra. Wen, tulungam ti kaanak ka manak ko. Naimbagkan ka tada natalgad at trabaho. Amok akabailam at tulungan ti kaanakam. Api apagsardengan yung agiskwela ni Lili Manang. Kat amuyo lang arudan ti kinarigat ti panagbiag. Amuyo ti rigat ti awan adal na. Nang runa no awan daga ang masukay. Kastamat ngamin ti kuna ni manong mo. No diyo kaya't apagadalan ni Lili. Siyak laangan ti mang paadal kan kwa na. Ikuyog ko iyay syudad. Apay ngay manugot kay ti kabsat mo mapasama. Adda natalgad at trabaho ti kabsat ko, lakay. Mapagadal na ti anak ta. Anya nga minday ta nga adal-adal aya. Agbiag tayo latamot nga ora awan adal tayo. Apay, adaya ipatawid mo asa ni Kway ti anak ta. Awan mo't. Wen, agbiag tayo. Ngamparikot tayo mo ti kwarta. Nagadulakid din ayat amuyong agkabsat. Ni Silvia tinagboluntaryo, lakay. Pagyamanan takit di tasaan tan nga gastos iti panagadal ti anak ta. Isun ti makamo iti amin. Intun kuan, isitirnan to. Amamok ti kabsat ko, Goryo. Di na ugali ti mangisidir kadagita na itulong na. Kasanungay no may barkada mo ti anak ta. Istrikto ni Silvia. Siguradong agbutang ni Lili kan kwa na. Adda kada kayo nga ruday ta. Awanan bibiyang ko dita. Total, nagdesisyon ka siksika. Di ka pa'y nagdamag mo't ngay muna kanya. Awanan na. No di kabsat mo ti mang pahadal iti anak ta. Isonto ti mairanod iti sweldo ni Lili. Anya? Agpakalaing ka ngaming agdisdesisyon, Petra. Amok, adda plano di kabsat mo. Iso akayat na apagadalan ni Lili. Ikuyog mo nga rodan ni Lili ijay syudad inton Domingo, anak ko. Wana nang, nakasarita ko ni Manang Petra. Naimbag man, taim anugot. Kayat na, ni mo lang amin lakay na katipang panunutan na. Madlaw akabutang na ni bayaw. Wan takabilan mo ngamin ni Goryo no adda saan da pagkinaawatan. Amumut da di abayaw mo, violente. No api ngamin nga imanugot kayo ang nagkalaysada idi. Ay na anak ko, di tan pagsaritaan ti may papan iti da itabanag. Tanalpasan. Saan tayon ang maisubli tinapalapas?
Lili, agsingsingpot ka di syudad No, de baga ni antim dumngag ka. Tamo ka di na kan tubaybay anday jay. Wala nang. Alam na ito'y kakaiso na kwartak tap na dagasto sa medjay. Agyaman nak nanang, ni tatangay. Ay, jak amo no napanan namanan. Sana bale, tamo nang agbiyahe kayo ita. Ngam inra na pailaang matirimwar. Madlaw adi na kayat ti ipapanaw ko nanang. Di mo latay kaskasun. Panunutom kiti ti masakbayam anak ko. No makaadal ka, adun to ti trabaho a mastercam. Agpakadak nga ruden, ururayin na ko ni Auntie Sylvia ijerwar. Sige, aganad kawan. Ilutuan kan ilabaam ni Auntie Muan. Agsingsingput ka kanayo anak ko. Ne, apay ngagtugtugaw ka laang di talili. Ada ka di paramid mo, Auntie. Jay lut-lutwam nga inapoy ijay kusina. Nakseten. Ay, ala, wan ngagpaiso. Idapak nga rudbit, Auntie. Nalpasan, inidepon. Ay, Inton sumarunong agluto ka, bantayam ngamin. Sayang tibagas no kastalaang. wan Auntie, pasensya ka yun. Ay wan gayam, mangrugin ti enrollment inton Lunes. Si kantulaangan ti mapan ag-enroll. Kabailam day tatadakil kan. Wan Auntie. Nagkunakan ka ngagpakarabi ka, Lily. Aday naramid mi ije pagadalan, Auntie. Apaya di mo replyan dagiti text ko kan ka. Agraman awag ko di mo sungbatan. Nakasilent namin ti cellphone ko, Auntie. Kan may sa awan load ko. Inton sumaruno, ipakaamom anasapsapat tapno amok. Di nakpagdandanagan. Pasensya kayo no pinagdanag kayo, Auntie. Laglagi pom adito'y balay ko ti ayan mo. No adadakas ang mapasamakan ka di tarwar, siyak ti pabasulan dagiti dadakkel mo. Saan na maulit, Auntie? Agpakada ako no sumaruno. Tapno saan kayo nga agdandanag? Ala, agpulis kan tamangan kan. Nanganak itayan, tamabisinak. Imbatyan ka iti sidaam. Pagawid mo anak mo, Petra. Apay apagawid, katagad-adal nga rod. Oo, no makaadal. Asino titulungan na? Siyempre, nanti na. Taiso timong papaadal kang kuwana. Awanan, di natanpagan ano dyan akta. Tana brainwashing. Day kabsat mo tayo tiriknanan. Kat isuntulang ang titulungan na. No addan trabaho na. Ay, di ka man nagpanunot iti negatibo, Goryo. Di ka katagyaman tadamang tulong iti anak ta. Di ka mga rod agagawa, tapno mapagadal ta kuma. Apay, akong kontrahan na, Petra. Gapo tabalin suwag ti panunot mo. Anya? Anay ko, aday ka kamanan! Agkabil kamanan! Gan! Lumaban ka, ha? Agsinatan! Tanagalas ta aramid mo! Panawon kan! Yes, tagarayam, ha? Hurayin nakdita. Taala, tibatang ko! Ay sus, delikado man da ito yan. Tumaraya kun! Nagapa kami kaniguryo nanang. Kamkamatan na kiti patadam. Anya, ay unay mo tikastang aramid ti asawa mon. Anya man tinagapaan yun, aya. Di pa nagbisbisyo na. Amo na nailumlum kami iti utang. Tanamin ano na bankrupt kami iti garden mi. Ngamday jay pa'y labisyo na matininto na rin na. Ay, kano nga tangag na akam di asawam. Imbes at ti anak yo ti panunutan na. Saan tajay matbisyo na ti ununaan na. Petra, ingka kitaan di balayaw. Apay nanang. Naggapo dito'y balay di kasinsin mo. Maururam ka no di balayaw. Anya? Awa na nanang. Nauraman ti balay mi. Ay, apay nga taaya. Apay anauram. Ni Goryo tigapuanan ti amin. Da nakakita ka ni Goryo. Inuram na ti balay mi. Anya, ay una yun. Talagang awan manak na kum di asawam. Apay nga ingay naramid na ti kasta.
Sina akong na Guryo, nanang. Kat ayan na kano ita. Napansiguro man na itayan ti kabsat na. Mapagbagtitsan na dya tao. Adda ka di extra a kwarta, Silvi, anak ko. An-ano nyo ti kwarta, nanang? Pabuludan man ni manang mo. Awan apulos kwarta na. Nairaman ang nauram ti kakaisun a kwarta nga iduldulin na, idi nauram ti balayda. Ha? Apay uram ti balayda, nanang? Ay na, inuram ni Guryo. Inuram na sa Pimanaw. Anya? Apay nga inaramid na ti kasta. Ay na, nusyak ni Manang Petra. Nasaysaya at no isina kung na diya tao. Awan ti serbi nga agdenden nada, takasta mo lang karamid na. No di na pala sinaan, amangan no adadakas ang mapasamakan kwa na. Kastamot lati bagbagak iti kabsat mo, anak ko. Sige nanang, mangipaw itak iti kwarta. Ngam ibagayo kinimanang timbagak kada kayo. Saan ko mga agpakamartir iti kas na ang klase ti lalaki? Manu atawan ang nagtuok iti danana. Ngam aging gaita, awan apulos nagbaliwan na. Wan nga rod anak ko. Awan mo't ngamin ni manang mo dito ibalay. Takasaritam ko ma. Basta ibagayo timbagak kada kayo nanang. Wan anak, ibagak to no sumangpot. Nangag mo ti inyawag ni Lolam kanya. Di inaramid ti amam. Wen, auntie. No apay mo't nga inaramid ni tatang tikas jay, ah. Agbagtit siguro di amam. Iso asika, saya atom ti panagadal mo. Tapno makaturpos ka. Wen, auntie. Saan abarkada wen no bisyo ti into naram, nawatam. Wen, auntie. Denggam kan aramidam dagiti bagbagakan ka. Tapno saan ka ang maitulad ka dagiti dadakkel mo. Labaam tuman ti uniform ko inton madamdama, Lili. Wen, auntie. Igalgal mo ana imbaga. Ay wen, adda seminar mi iti talong aldaw. Si kalaang ti mabati dito'y balay. Kita sana kumkumpur mi ti papapanam no awana. Numalpas ti klase, diretso awed. Wen, auntie. Adto ti allowance mo. Ni, adapay mo ti interview din na panalawas, auntie. Alaam kit din, tani talong aldaw ti kaawan ko. Agyamanak nga rod, auntie. Kumusta nga tamot ni Guryo ita? Sa dino nga tati ayan nanak ko. Ay, ada ka no karo ba nakakita kan ko na iji sentro, nanang. Agtrab-trabaho ka no mo ti iji kalsada. Naimbag man ta na panunot ng ti agtrabaho. Wan nga rod, ah. Amangan no nakaamires kat nagbalbaliw mo tun. Mabain la siguro nga agawid dito'y lugar tayo. Gapo iti inaramid na ide. Naimbag nga oras mo, Petra, bakit? Ah, Guryo? Siyak nga ron. Mabalin ti umay. Ay, ala, sumrek ka. Pasensyakan. No'y talaga nga nagpakita. Kasta unay nga mintibain ko. Kapoy tinaramid ko iti kalabas. Sapay la ko ma. Tama pa kawanak. No apay mat ngamin nga inaramid mo ti kasjay, ah. Talaga kayat ka asidiran iti kasjay nga inaramid mo, Guryo. Awanan ti balay tayo. Tainuram mo matan. Sorry, bakit? Nakulaapan lang amin ti panunot ko idi. Ngam, nagbabawyak na diyang inaramid ko. Pimanaw ka kaslasok, kalpasan na diyang inaramid mo. Binanawam dagiti utang ta. Kakaasya ka masingsingir. Katawan mo nga ro pagbayad ko. Kinapudno na. Kabayatan ti kaawan ko. Nagtrabaho ak. Ora niya klase ti trabaho. Sinarek ko. Basta legal at trabaho. Kat nakaurnungak. Nusan pa nabayadan ti utang ta. Siya akong timang bayad. Ay ko nasaya tataddan kwartam. Ay talaga ajak nabayadan dagijay. Nabayagan nga utang ta dagijay. Naimbag ko
Tasandak nga indarom dagiti nakautangan ta. Sige, tabayata kami ng dagiti bakit. Aywan, kumusta mo tinti anak ta? Katandapay la yung syudad Umadanin ti pa nagturpos na. No kasta, talaga pinagadal na Antina. Uwan Kanayon ka na sermonan ni Antina. Takas jekat nga rod ti kina-istrikto di kabsat ko. Ngam at least, naanusan na lata. Kat ita, agturpusan iti mabiit. Ay kablawan ka anak ko. Nakaturpos ka iti kolehiyo. Babaan day iti tulong ni Auntie Sylvia kanyak nanang. Uwan nga rod, oray na ungat kan istrikto ni Antim. Naparabor lata, saan na naimot. Uwan nga rod nanang. Anak ko, kablaawan ka. Ha? Tatang? Uwan anak ko, nagsubli akon. Katagyaman ak, tainawat nakmanan ti inam. Ha? Pudno ka di nanang? Uwan lili, pinakawan kun ata nagbalbali umatan. Nagagat pa yan ngagtrabaho. Napanagnagak ti pa nagbalbaliw nan. Iso nga awatan tamanan ati amam anak ko. Akat nasayaat nga rod nagbalbaliw kayo, tatang. Nagsweldo kan, Lili? Wen, auntie. Mabitlaang tekan kayo iti kwartayo. Adto'y, auntie. Ni, apay day ta kwarta. Ikan kayo mat iti kwartayo, Tainik ikandak mat idi, auntie. Ay saan? Idulin mo day ta. Agurnong kakit di para iti masakbayam. Wano saan dananang kantatang mo ti ikam. Ha? Isuda ti rumbang at tulungam. Saan asya? Auntie? Iso a pinagadal ka, tapno saan ka maitulad ka dagiti dadakkel mo. Taam mo matirigat da. Ngam saan ka nga obligaan amang tad iti kwarta kadakwada. Adakan ka no ikam idawan na saan. Tulungak ida, auntie, takaasi damat. Nasayaat mo, tamapanunot mo day ka. Hay, anya ngay, kat si kamo ila tinamnamaan da makatulong kadakwada. Iso apang nga asim, tadi mo imutan ida, wan? Wen, auntie? Naimbag mo ta nakapasyar kayo, manang Petra, manong Guryo. Kat, inikan na kayo ni Lili iti kwartayo? Wen, ading. Ipag, pakawanan na kuma. Pinagpanunutan kay ti dakas iti kalabas. Wan, amok amin nga imbagbagam iti kalabas. Ngamjak to pulos maaramid ka. Binilin ko pa'y nga rod ni Lili at tulungan na kayo. Wan nga rod ipag. Nagsaya at kaunay. Ta tinulungam ti kaanakam. Amok tirigat yo. Iso nga inaramid ko ti kastyay. Saan kayo adisidido amang paadal iti anak yo? Iso asyak tinangakam iti akman nyo kumaadadakkel na. Ngamjak ibuy-buy-buy deta. Kaya't kayo la apalagipan. Pasensya kan ading ko. Uwan ipag. Pasensya ka lakuman. Kat agyaman kami manan ititulong mo kada kami.